Yuyarichispa kasaygi kunandia, noqanchik ñawirisanchik devoción matutinata, uksonko kusisqa nisqata, kunandiyapaq niwanchik kicharispa llankunasta. Juan fumaq karqa cigarrillusta jovenyayninpi, pay runayarqa, kaywan mana saqayta munarqachu, chayrayku ñawisninpi notakuq llakiynin kawsayninpi. Kunampis noqanchikta tentaciones deseos atipawanchik, mikhuypi, parlaypi, uyariypi, uhyaypi. Pero Diospaq palabran niwanchik, kay libro de Miqueas, capítulo 2, versículo 13pi nispa. Hamonqa pichus kicharinqa llankunata ñawpaqaykichispi, pasaspa punkunta lluqsinqa, Diostata ñawpaqaykichista purinqa. Diosnillanchik yanapaway atinchik kicharispa mosoq llanta kawsayninchikpaq. Noqanchik saqananchik tiyan deseosta tentacionta sumaqta kawsanapaq. Kunan mañana kallpata atiyta Diosninchikman noqanchik chaykunasta saqenapaq. Bendiciones.